Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Muli sibulnya di baba ke khobor Antor News mata si di tapang jo ginongrat. Mata ni dan dia bati di ginongrat. Sudah harap dijam kirap gingat lagi betulan mencerita akan roh dan show up to ke formula dia yang berhenti pemerintah entah menyampaikan dia keren halau jadi layak keren jom ki ahli menteri serta menurut Pak Sultan Song Pak Presiden Indo tiba benar pendidikan serta MPA kebelang suai bagi yang ginongrat bagi mana ada pemerintah bukan itu dan dia kini ginongrat ngidap tak kajing sukumen mingiyok kum kene bende kendulang ki paranong rep kamtam da deputy speaker dungi ula represent ya kene bat minister juga agriculture pangi sukumen sisa ba kidon sisa kata kajing kit kli nam ta ki dungi kinong rep san pos nem ngilak mat nyimpat yo cicaya kata bakum karne ke sorkar MDA menta kadon cica kata kejikit klik bahkan pen itu no iya kinong rep saka pertai lane saka ri lane haka jela jengi hi berkowe tinggi dapat kejik sukumen ya kan sorkar MDA bah kala don ka kata kejikular yang kinong rep ban yo ya kayo kakot limba kiskim kibangi dei ban tip limba ki officer batu nakal yang jeng sorkar kumpang ila yu i mentaru kila le sisai kikam hende om baro nginjo hende kajingnya telang kejongi kinong rep bat ka government kan sayo ya ka yo ka kot kejongi nang ni kesan pos nem ka bansawan te ngaku araban ong kendiat sapangi kinong rep te ngi kinong rep sisa ngi don kejing du nong ke bakrau kai kejing du nong kaji dong jongi kelong kamdon kayo san pusnem impat yo kayo te suki mentang itang laisnem ingan mi pertai kan ka Hilfa Mar Union na i ka pertai kelas dang ban sutit ba kinong rep pila don sisa hari kadikasi jongi bat kawe ngakwa ban ong kelong ngayo i kinong rep jongi kelong kajing bam temen kane kawe kedi ke badon kamtam ayah kane kejing bam temen ba unong rep undala kut naka kam rep tendai ka jingyo i jonga kalong ba san spa tika sibnai bat kinum don jing matoi em bat ka jingyo ro tharai undala yap ni sayo kata ka di jing sisa tinga kwa ya ka sorkar MDA lanai kanu ka departemen lanai kan ya support lang ya kan ka Hilfa Mar Union jengi kalong ngin ra saka sorkar kalong in yo no e kajing bam temen undala dap ka san popras nem ka kerta un yo na bam temen san hajar lada ka sorkar ka menjuri kane kata kala itsi saya unong rep bat kente bat sendrang nomor hakal yang ka sorkar unong song ula song thaj akasan popra te yo nong rep nru pos nem ulahi bantre ba utristom kata kade kowe kajing bat kajing bomentoi unung rep udah poi kata kakerta ulat syap la kayap kem yo jing mentoi na ka government tinga kwa ya kata kowe kelong ban pensul bat baro kinung rep ki salak ban rep da ka ba kajing mentoi kan don ndala syong thaj na ka rep batru ngakerpat ya ka sorkar kalong ba kan ristur thamai biang ya kinung rep da ka ba ka polisi oki kalong ka watarisus lada kem ka kumdongin rep kem don ka la ban rep ngakya thu khanai phi kari Japan kari China ki rep hajrong lum ro do kuba hende ni chani changi ngim la ban rep hajrong lun mangim don ka ting kerpat da ka sorkar MDA bahkan le da ka watarisus ka penpoi ha ki jrong lum ro ngila ban rep bagi smart ban rep ni hakari kasih jengi iduna bandon ki kendong ki don ki kendo tang ba ngimla ban rep namanya su don kai ka pun tang bakam don pat ban kiu ha jaka bade benle te da don ka kita ki bor ki kor mata kum ki temen ki la kren kan sawan ka por kindon kita ki pu silum ki ko ramha kita kunta ter ki temen ki la kren lupa tim ta ki la wan dong ki pu silum beli pen madan ya ka pentor la la da kamon ka sorkar ban telang bat kinong rep
Tengam don sibun suai jimut tangkung ta limbakan ke media kubri sibun di media kan yo snyo ka government ka sarkar ka bansa ron ka hajar apula da ka weru kan ken mau ya unong rep bagade ubud lom cisin pila ong ubud de ubud lom jong ka jaj ben rew de ban burom san hajar si benai endala chong thai nakakam